awuyezwa angifuna abazali bami mangihambe emhlabeni bathi ngazana ngahlushwa istage ngajoyina izinto ezirong maqede ngafa ngangaba neprofit yabona ukulini kwenzela abazali ukuthi bangankulumo ngento yakithi ahlangane lapha uyangizwa kodwa abazali bamnika bonga ngoba bakwazi ukugcina isikhwama bangasinika umuntu ekhaya bangilinda nkulu nabafowethu bebona safika sahlala alekho futhi umfowethu la ekhaya usozenza inyanga ngoba ebona mina ukuthi khamba kahle empilweni yami ngoba fayala uqonda lento kusukela ngikhula kuze kube manje mina mangithi abantu abathathe lento ayina kungozi sengizokucula ezweni awuthatha lento mina ngangisho kubantu ukuthi uma uzwa ikhanda shona phela clinic uthatha idiscipline uyiphuze kodwa ungaqubi kanye uphuze mayiphuleni bese uphuza idiscipline ngeke ubone ukuthi usizwe ngubani and two lento yokwelapha ayiyona imagic ngambuko esipoka senje ngiyakhuluma manje lento akuyona imagic abantu sebathathe badukiswa izinto abayibona enkundleni zokuxhumana bese becabanga ukuthi umuntu mayenyangeni kusasa uzowina ilotho leyo nyanga mayikwazi ukuwina ilotho ayiwinisi ngani yona okay bese abantu bazi ukuthi expect ukuthi mabaya lapha izophela inhlupheko center ngeke kuyigalanti into yesintu ngoba iya ngedlozi lakho umuntu nesidalwa sakhe ukuthi sona sithini sivumile noma asikavumi bese sisiqinisa ingakho nje kuzwa kuthiwa umsamo uyamisela uyayizwa isona lokho kuzama ukuqondiswa uhambo lwempilo yomuntu until impumelelo yakhe bese kuba khona indlela zokunqumela indlela zokunqumela ezisibatshela abantu mina abazali bami baphelele kuba basu7 lokusazalwa kumanje sinjani singu7 ngikhulumile bakithi namanje ngithi ke mina yini thina sikhuthaza ukuthi sukuma ungafi unenkingi thina singamelaphi nje abami la emhlabeni ngane baya ngazo dokotela kunamakhehla nezinsizwa amakhehla abadala like aqala industry la emhlabeni ngane awasifisi awana inkinga nathi ngoba aya understand ukuthi kwelapha kuyini futhi akangeke umuntu emsamo mina ngiphila nenyanga mina kungizwe nje ngibuza ukuthi esikhwameni sakho wasimisela ngani isikhwama ngoba isikhwama vele eqinisweni siyamisela isikhwama yabona isikhwama siwengasho ukuthi mawuyinyanga gqiza izinto zonke ukugqiza izinto zonke ngoba lokho kunjengengane engathi uyasikhangisa ukuthi mina ayimilaphi kodwa uma kusho isiphiwo sakho isimamulo ungekho wrong ingakho ngithi mina thina sibheke umuntu asibheke umuntu kodwa wena sebenzisa isiphiwo sakho uma ubona ukuthi akuhambi kahle buza phela ngempela ukuthi idlozi into ekona yini kuwe ungahambi usana